800 metara ispred mene gađao sam jednu veću buku gdje sam, čini mi se, uočio kao neko utvrđenje. I bukva je odletela u vazduhu, onda su počeli da izlaze iz rova i zaklona ovi šiptarski teroristi. Bilo je među njima jako moderno obučenih, lepo opremljenih vojnika, uniforme koje i nisam vidio do tada, znači nešto koje je stiglo novo odakle, a verovatno i ti ljudi isto da se i o njima radilo, da su došli sa strane. Međutim, panika je tu neka nastupila i mi smo vrlo brzo sa par tih granata i rafalnom paljbom iz mitraljeza napravili neku dominaciju i haos i zauzeli smo jednu liniju gdje nam nije davan više nikakav otpor. Poslije zatišje bilo nekih pola sata. Onda su se pojavili prvi avioni. A onda je ponovo počeo napad. Prvo minobacačkom vatrom, onda su stradali desno od mene, nešto pozadi, stradala je jedno 3-4 vojnika, lakše su ranjena bila od eksplozije minobacača. Mi smo normalno odmah odgovorili na vatru. Međutim, teren je bio jako nezgodan. Tu su obarana velika stabla. Stabla koja su po metar i po širine, a iznad zemlje posečeni na nekih 50 do 60 santina. Tako da mi se desilo da sam malo legao patosom od tenka na sam panj, da se jedva izvučem i to baš mi se desilo u trenutku kada smo vodili borbu. Čim je to pređeno, kada sam prešao tu prepreku, već je bilo mnogo lakše i za otvaranje vatke i za ostalo. I onda smo ponovo, prešli smo možda jednu polovinu tog proplanka. Baš se sećam, došli smo do mesta gdje je poginuo pokojni kapetan Ivanković. Tu je neki vodovod valjda bio, mada je on to bilo duboki sneg i to. Izašli smo pored, dodali smo mu počast. I onda se desilo da je jedna granata, koja je vjerojatno gađala tank, pored da je pogodila, da su delovi ovih parčadi od granate Gelera pogodili jednog vojnika, da bi odmah sljedeća pogodila drugoga. I kroz to veliko drveće iza isto bila neka čistina i pad. Ja sam bio dobra meta, mogao sam da se vidim. I onda počeo sam manevar, da se pomeram levo, desno, sa tenkom. Da vidim ako se koncentracija vatre vrši tu, da izbegne malo, da se izvučem nazad. Da bi se opet posle kratkog vremena, kako se vatra prenosila, prelazio napred. Nisu mi bili problem uopšte šiptari, njihova ta odbrambena linija napred što je bila. Nikakav. Ali veliki problem došao od desnog boka gdje je bilo veliko ranjavanje. I tih 50 metara nismo stigli da odradimo, jer su jake snage, stvarno su došle tad jake snage. Kad tu se nije više znalo da li gađaju topovima ili minobacačima. Sve ono što je bilo blizu tenka, to je brzo bilo ranjeno. Gelera ima po tenku da su i zakačinjali ovo, ali nije bilo direktnih pogodaka. I onda je počelo to polako naše povlačenje. A desetar Finger je sa svojom posadom, znači odmah u toku prvoga napada skrenuo da bi odradio, skrenuo desno, da bi odradio tu vatrenu tačku koja se javljala, znači, iz desnog boka i tražio je bolji položaj i tako je polako odlazio. Tu su ga preuzeli opet drugi komandiri, pokazivali mu gde šta treba da uradi, on je tu gađao, nije se on čuo posle jedno vreme, nije se čuo taj top i onda je krenuo napred. Je došao u rove gde su već bile prve linije ovih terorista. Onda tu možda, dok je on vidio gde se šta nalazi i tako, njemu se jedan put našao, na tenku mu se našao terorista.
Oni su prvo gađali na tenk, lukovi su bili otvoreni, što je normalna stvar u takvim situacijama. I da je on primetio da njega ne gađaju faktički s prednje strane, nego da ga gađaju s boka, kako se kupola okreće. Znači da ga s boka gađaju ili od pozadi. I tog momenta je izvirio gore, on je bio ranjen, lakše ranjen, do duše on je bio ranjen od odbijanja metka od samih poklopaca na tenku. I to. I prvo što je odradio, ušao je unutra, posle izvadio automatski ovaj pištolj i pokušao da izađe, međutim tog momenta je jedan krenuo da se penje na tenk. I tad je izašao gore i pogodio ga. Onda je bila borba kako da se izvuče, da se povuče sad nazad, da dođe ponovo u svoj poredak. I tu je imao problem je imao zato što je to ipak, tu ima starih stabala, panjeva, rova, da je došao u problem da nije mogao da se okrene. I pod samim nagibom nije mogao ni da okrene kukolu. Faktički vodi borbu s tom. I na trze uspio je nekako da izađe, međutim kod okretanja udari direkt, cev topa mu direkt udari u bukvu. I tu se desi ono što je najgore što može da se desi. Izleti top iz kolevke i okrene se na bok. Faktički njemu je tad bio neutralisan i top i spregnuti mitraljez. I izvuku se, nije njemu trebalo dugo da se izvlači, on je nekih 50 metara mu je trebalo možda do 100 metara da dođe u svoj poredak, nazad. Ali faktički već bilo, znači, neupotrebljiv. I u tom samom izvlačenju, ja verujem da oni nisu tada bili ni svesni činjenice da su bili ranjavani.